Ia le tole ni tai au, patano fatu le sofa pele o Yesu Kiriso, tato wasenga, ia awafo tato wa onga sai le ni tai au, tato tatalo mo le amataina o le tato wa onga, ia o le tato o fatasi le ma o ila fionga pa ia le atua, i le ni tai au. Waftai tele no mato atua le ni aso, mato aulia mai foi ono o lo alofa mlo fa maoni, lo fa malolonga, i te mamatina, ia me se i mātou umalava i le ni tai au, ua mātou maua i fo i le ni avanoa te tala i lau tuspa ia ma mātou whanongongo, au e au au ina i mātou e tusa malo fina ngalo. O le tatalo lava lea ta mai ia so ma lava, ino mātou soifua faaolaina, ina ia mātou i loa atili oe, ia me se fo i lo upumoni, ia o ngā lea mo i mātou, au mātou whaatatali atu le toia fio mai, o Yesu Kiriso lo mātou li faaola, e ala tua le mātou tatalo, amene, ma amene. Su e mai lau tusi whamon whaatasi mā o le lua le Peteru, a lona matapu e tolu, whai upo sifunu ma le valu e maua ile tatou manatu o le nei aso ato, fo ila ma le nei masina. Peo na tatou iai i le mataupu lea e winga i le faaolaina o le tagata. Manatua le mataupu lea o le faaolaina o lowo langa ma lowa nganga, o le mataupu e avea ma mataupu poutu i te tonu o le ekalesia. Na ese le taua o oe o le tangata faaolaina, ese le iloa e le tangata po o lea lea o aoina o le mataupu lea o le faaolaina o le soifua o le tangata mai te tonu lava o le afionga pa ia a le atua. E lua la asanga ia ua tatou vaaia i le nei tausanga. La sanga mua o le faaolaina o le tangata, o le tauami o tonuina fua lea e le atua. So manatua le vaenga lea ina ua e tali tonu, ma ua e faatuatua, ma e faiane i le atua, ua o tali tonu i lo walo o Yesu Keriso o le na maliu, tanu mia toi tu mai, o na tauami o tonuina lea o i tātou. O le vaenga fo i lea i le soifua faaolaina o le tangata e mata i le atua e i ufoi i le atua. So o le faaolaina o oe e ala i le tauami o tonuina o oe o vaenga umaia e vaaia i le ngā luenga ato atoa whaia e le atua. Peilau na tatu i loa mai le efeso e lua, lona whaipo e valua wā o le alofa tu noa ua faaolaina ai o tou e le mai ate o tou fo i lea. Ne i mita se tasi e le o ngā luenga e tauami o tonuina pe faaolaina ai le tangata o le ngā luenga whai to atasi a le atua. Ai e iaila le laasanga lona lua la, lea o lo o vaaia foi i le soifua o le tangata faaolaina. Manatua a tau lolo soifua o oe o le tangata ua e faatuatua ia Yesu Keriso, laasanga mua, faatinoina e le atua, e faatasi foi la o na tupu i lowo langa. E talitonu, ma e faatuatua, to tele o foi o tātou, ua whaia tātou moli mau, o i tātou ua vea matangata whanau fōwina, ma ua vea foi la lea ma moli mau, o na tātou i loa lea, ua tauami o tonuina i tātou e le atua. O le laasanga lona lua la pe ona iei le tātou Lesona i nei māsina nei ua mawai, o le laasanga le taua o le ola whaapaiaina. E whai tau fo i la i lautusi, o le ola whaapaiaina, o vaenga ia e māsani lava ona tala noa mai iei le au apostolo, a me se lava la i le ola i tonu o le ekalesia. O le ale o a whaavai o le ekalesia, o a fo i la au wala e tatau o na ola ai, i tātou o ua avea ma ekalesia po o le ekalesia a Yesu Keriso. E iei la le vaenga lea o le soifua o le ola whaapaiaina. O le ola whaapaiaina la, o le vaenga lea po le laasanga lona lua lea o lo ola faaolaina. So o lo o langa whanau fōwina e vaaia la le vaenga lea o le ola whaapaiaina. So o le ola whaapaiaina la, e le whaatasi la ona tupu. O le ola whapaiaina e tupu pe vaaia i aso taitasi o lo soifua. O e ola o e iai i le olanga le nei, o tātou turi matai i le teimi o le lumanai i le afio mai o Yesu, o le ola whapaiaina tātou te savali ai i aso taitasi. So,
whaftai ai lea tua ma whaiona tātou malama i fo i lea vaenga. O le tai au lale nei, o te fia whaonga ina le lua pe teru lea, I se autu whaapea ia tutupu o tau. So o le ola whaapa ia ina, iai le mafua anga, ina ia tutupu I tātou o tangata ua faaolaina. So a tau lola le tutupu o tangata faaolaina, po le tupu o lo soifua faaolaina, o ila e loai e le tu mau le soifua o le tangata I le olanga na sauma ia I totonu o le faaolatanga. Na tali tonu I tātou mana tātou o mai mau tātou e iei le olanga na iai tātou a o le I faaolaina I tātou. A whai ua a vea oe ma tangata whanau fo wina, ma ua ta wami o tonu wina oe e le atua, ina ua e whaatua tua. O ila e savali ai loa la le tangata I le mea ta ua o le o aso taitasi, e te savali ai I le ola whaapa ia ina. O le vahenga la lea, e whaia I aso uma. O aso uma, aso taitasi, ia e va ai ai le mea lea, mai e a afia I fo I lalo soifua. O le a le afianga, e tatau ona e tupu. E tatau ona iai le vaenga leo lo soifua, mai peila vo le pepe e va ai nei le pepe a tolu masina wa e va ai swinga. A vai nei wa ono masina wa iai leisi swinga. A vai le tausanga, lua tausanga wa mata ona savali. A oi tausanga e lima wa nga I le aonga. Whapena umalava le ata o le tangata faaolaina. E tatau ona tupu. E tatau ona hola. E isi upu e mawhaiona ta ua le tuspa ia. Tatau ona fua tele mai. So pila o le autu le na o le tatou aonga I le neitai au. Ai wha autula I upu ia Peteru. Mtaupu e tolu a lona whai upu e se fulu ma le valu. E iei upu ia a Peteru. Se tatou whai tau wha atasi mai, whai tau wha alua. E fia maua I se aunga o le manatu o le whai a onga I le neitai au. Tatou whai tau wha atasi le fionga pa ia le atua I le neitai au. A ia tutupu ia... Ia te ia le li inga I ona pone, ma ia o I le faaolaina. Amen. Praise the Lord. Toi whaitau, a ia tutupu, whaitau, mana tunatu, mai mafau fau I upu ia tala no mai elitus pa ia toi whaitau ia. A ia tutupu o tau ia lofa tumoa, ma o ia tātou whaona lea o Yesu Keriso. Ia te ia le inga I ona pone, ma ia o I le faaolaina. I whamanuia le atua I le whaitau wina o lana fionga pa ia I le nitai au. E lua vaenga na tala noa mai e whaipuna e se fulu ma le valu. Mua, a ia tutupu o tau I le alofa tu noa. Vaenga lona lua, a ia tutupu fo I la o tau I le poto I a lo tātou a lii o Yesu Keriso. O vaenga ia e lua o te fia tala noa aila I le nitai au. Nai o le mataupu lea a le tusi a Peteru, mana tua e lua tusi a le apostolo a Peteru. O lana tusi mua, ma lana tusi lona lua, o lo tusia I e ua faaolaina. So, a tātou tu maila ia tātou le tai au le nei, o le tusi mai fo I le apostolo I tangata faaolaina. O lo tusi mai le tusi a Peteru, I e ua whanau fo wina. Le tā ua I tātou, o I tātou, o tangata ua whanau fo wina, lea o lo tala noa mai ei fo I le tusi pa ia te I tātou I le ni tai au. So, a o e whaita wina la upuna, a ia tutupu o tau I le alofa tu noa. E whaasanga tonu lava upuna le tuspa ia te I tātou le tangata ua whanau fo wina. E leo tala noa le tuspa ia I e o I le lalolangi. O lo tala noa I e o whaatuatua. So, o oe le tangata ua whanau fo wina. Mana tua le tala noa tātou le mata upu e winga I le soifuanga o le tangata faaolaina. I lo soifua la ola faa pa ia ina, e tatau ona iai le vaenga lea ona fai mai ei, le pei ona fai mai ei, fai po se funu ma le valu, a ia tutupu o tau I le alofa tu noa.
O le alofa tu no o le atua, ua tātou I loa, ua ato atoa. So, e le o tō iai se isi te le atu o le alofa tu no o le atua. E faaolaina loa oe, e te iloa ma ato atoa, o le alofa tu no o le atua, o le alofa tu noa ua ato atoa. E le eise to e whaopopo iai, o se isi vaenga, po se isi laasanga o le alofa tu noa. O le iloa le mana o mia e le tuspa ia, ina ia tātou iloa hatili le alofa tu noa o le atua. Ia tutupu o tō I le alofa tu noa. Le ale mafuanga. Na le isi fisili na e fisili ei tātou. Le ale mafuanga e te tau o na po o whautua mai ei le tuspa ia te I tātou e winga la ina ia tutupu I tātou I le alofa tu noa. O le le mafuanga. Peo se fisili le na mawhai o na fisili ei tātou. Se toi tanga I fua tātou tuswhai tau. Ma tu I folau wa ai I lunga I le whaipo se fulu ma leono. I le whaipo se fulu ma leono, o lo iai toe upu a Peteru, lea lai whai u I le whaipo se fulu ma le valu o le taiao le nei Ona, whai mai le whaipo se fulu ma leono, whapei o ana tusi umalava o loo talatala I na ai nei mea. O iai nisi upu wha matala ngata, ua whaawinga e seina e tangata e lei ia o oina, ma ua le wha tu mawina, whaapei o isi tusi foi e o ai lola tau lava ma laia. Sulfitu, pai fufu mai fitu, o le nei le au pele, ia o tau wha e tete ia te o tau, a wā ua muai loa e o tau, ne I tai e seina o tau I le se o e wha le tau pulea, tau te pa uwai I le mea sa o tau tu ma wai. So, le lai fesili tātou. Ai se e mana o mi ai e le tuspa ia o na tutupu I tātou I le alofa tu noa. So, a tu mai le tātou mataupu o I tātou o tangata faaolaina, au mai le fautuanga le apostolo Peteru ia tutupu I tātou. O se fesili la e mawhai o na tūla I mai, ai se e tatau wai o na tupu lo tātou whaatuatua, ma lo tātou wola whaapaiaina, o a vea I tātou ma tangata whaolaina I le soifuanga le nei. O le tali nei au mai I le whaipa se fulu ma le ono, ma le se fulu ma le fitu, ona, o loo iai tangata, le whai mai ai, whai mai o tangata nei, ua whaawinga e seina e tangata e lei a oina, ma ua le whaatu mauina. So, o winga upu nei whaipa sumal fitu, e faatatau I e ua whaawinga e seina upu a le tusi, a le tangata le nei o Paulo. Na nei te wa aia tulunga le whaipa sifuma le lima, wha mai o loo whaamalosia mai fo I e Peteru le au so faaolaina ona o upu a Paulo. Ai o mai wha mai o Paulo lo tātou so pele e tusa ma le poto wa foa ina hatu ia te ia. So le tala noa mai Peteru e tutusa lava le la fe au ma le apostolo Paulo. Ai wha mai o upu la Paulo, wha mai o le tangata le nei o Paulo e ei upu a Paulo e wha amatalanga tā. Ona la o le loloto o le mataupu I le soifua la o le tangata faaolaina. A o le whaamatalanga tāla o upu nei ma le tāua o mataupu poutu la ia pe ona iai tātou le tai au le nei. Ua whaawinga e seina ai e tangata e lei ia o a oina. Maua mai I tātou le mafuanga e te tawe ona tutupu I tātou. E te tau ona tutupu I tātou a wā e iai nisi lātou te whaamatalaina pe whaawinga e seina le upu a le atua. E te tau la ona mataala I tātou, ai e whape whea la ona mataala I tātou, e mawhai ona mataala I tātou, pe a tutupu I tātou I le alofa tū noa. O se tasi na o mafuanga. Leisi mafuanga nei whai pasuma fitu, wha mai nei tai e seina o tō, I le se o e wha le taupulea, tau te pā uai, I le mea sa o tō tūma wai. O le lapata inga lea e au mai e le tuspa ia mo le tangata whaolaina, ia tutupu au tau So, o le whaatonunga le tuspa ia, o le awa onga le tuspa ia,
o lo soifua o la faapaiaina e tatau ona vaai ai le tupu. Ina ia e tupu. E le tatau ona tu mau le soifua o le tangata i le ola sai ai. So a tatou taua le soifua faaolaina e vaai ai le vaenga le ai lo soifua o le tupu pea. O le winga foi upu le tupu pea i le vaai i ai o le faatupu teleina ia po le ngangana le whaongaina le vasenga o numero o le whaatele. So a tau lo le whaatele, lona winga, e whaateleina. E le tō ese i le soifua o le tangata pe a tutupu i tātou le alofa tū noa. So ia tutupu i tātou i le alofa tū noa a toa ma le poto i a lo tātou a li o Yesu Keriso. So o le whaamalosi mo le tātou vasenga i le tai au le nei, e mawhai ona whaamautu wina i lo soifua faaolaina. Talanoa tātou le soifua faaolaina, e leo talanoa i tātou i seisi lava mataupu, ai o pei o mataupu poutu nei i le awa o wina o tō maau, vaenga o le kalesia, vaenga o le tino Keriso, ia e mauti noa o le ola whaapaiaina e vaai ai le vaenga lea, o le whaapopo, o le whaatele, o le tuputele, o le fua tele mai. So, aisea, o le tele ia tangata ia po o onga lātou te tau mawhai ina ia whaawinga e seina le awhionga pa ia le atua. Pe tai se seina le tino o Keriso. O le tāua ia. So, a whesili fo lava oe ia te oe, aisea e tatau wai ona tupu pea lo o soifua faaolaina, ma lo o soifua savali yola faapaiaina, e tatau ona lea nga i mai le faawinga e seina o le feau o le tuspaia. O le telei o le afaina, o le kalesia, o le telei o le afaina, o lo soifua, pe a fai e toe faaseseina i tātou. Nā le fai mai fai punga suma fitu, e toe pā uai nisi i mea sa tātou tū mawai. Leo langa la na saiai i tātou. O leo langa suwia, leo langa whānau fōwina, e wa ai ai le vaenga lea. Se sua mai lo tusi le lua le Tesalonia. O se ata whaataitai mō tātou, o lo au mai le kalesia lea i Tesalonia. Lua Tesalonia nzom tāp mua, upu tō mua lava a le tusi le apostolo i le kalesia le i Tesalonia. Tanga i ane i le whaipue tolu. Fa mai le whaafetai a Paulo e whaatatau i le ekalesia le i Tesalonia. E tatau ona mātou whaafetai e le au noa i le atua ona o outou. Le au soe e whaapei ona tusa a wā ua tupu tele lava lo outou whaatuatua ua whaateleina fo i lo outou whealofani o outou umalava taito atasi. O le isiva ainga o le tupu tele o le whaatuatua o le alofa, whealofani o le kalesia. So o le isiva ainga na o le whaatuatua ua tupu tele. Na le au mai po le tupu, ia tutupu outou i le alofa tu noa, e vaaia lea i le alofa whealofani i le vao le uso a Kerisiano, po o le au uso i tutonu o le ekalesia. Lea laiva aia i tātou, ina ua moli mauai Paulo, i le ekalesia lea i Tesalonia. So wha mai le upua Paulo, whapei ona tusa a wā ua tupu tele lava lo o tō whaatuatua. Kerisiano, e tatau ona tupu tele lo whaatuatua. E tatau ona tutupu i tātou i le alofa tu noa o le atua. E a lo tātou a lii o Yesu Keriso. So o vaenga i lo soifua, e mawhai ai ona tala noa i tātou i le tai au le nei. Peila ona tūsi o le alofa tu noa o le atua ua atoa toa. Ai e tutupu i tātou, e ala la i lo tātou soifua whānau fōwina, ina ia tātou tutupu i le alofa tu noa. Whai ungol whai upua tātou le tai au le nei, nei au mai ei i le whai pua sumal valu o tātou tūsi, whai mai. Ai e tutupu au tau i le alofa tu noa, male poto. Okay, so lua vaenga te tauna tutupu i tātou. Ia tutupu i le alofa tu noa, ai e tutupu fo i la i le poto, o le ale poto.
O le poto, o le ao auina lea o lo loto ma faufau anganga. You know, a e a ngai mai I le tato wa o ngā susa I le a susa ma le a susa, a e nofo I lalo le o onga a le pule la ale nei, o va ainga ia tātou te iloa ai, o lo o awina pea oi, o lo o tupu pea le poto, ma le iloa le lei, o lo tātou whaola o Yesu Keriso. E le mawhai o na tupu lo poto po lo iloa, ma na tua lea a tala noa mai le tuspa ia I le poto, e le o tala noa I le whaatupu te leina o lo wata mai. E le whaalea o ngaina fo I la le ata mai, ma le o awina I mataupu le laulangi, o na o le tātou te iai I le o langa le nei, ma le soifuanga le nei. Ai o le poto e sili sili, o le poto lea e a Yesu Keriso a. Mana tua, o le matau ia Iova, o le amatanga leo lea, o le poto. O le ala le poto I le atua, o lo iloa o Yesu Keriso. O le soifua o le tangata ua whanau fowina. Lea lai whai mai, ia tutupu au tou, I lea lofa tu noa. Male, poto, e o lua lava vaenga ia e lua. Ia tupu oe I lo whaatua, ia e nau ina ia whaatupu teleina, lo soifua faaolaina, e ala I vaenga ta itasi o le ekalesia, e ala I le whaitawina o lau tuspa ia, e ala I lo soifua tatalo, e ala I le mafuta ma le whealfani ma le auso. Ai lona lua, ia tutupu fo I la, I le poto, e a lo tātou walii o Yesu Keriso. Whamaile whaupunga lea o lo iai le Ioanes fuluma le fitu whai upu e tolu. E nei mau e tolu I o te whia whaunga ina I le tātou manatu muli lea. O le ola I whaavavau fo I le nei, ia la tau I loa oe le atua moni e to atasi, a toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso. O le ale poto le whaamatala e le tusi pa ia. O le poto le whaamatala e le tusi pa ia, po le iloa lea e whaamatala e le tusi pa ia, o le iloa I tātou o le atua le tama, a toa malona alo o Yesu Keriso. Nai e whaingatai o le loto o le tangata a. Ia, me se ale loto tangata Samoa. O na lau tangata Samoa, e te le o mea e manatu I ai a, ia whaiane lea mea, ia whaonga I lea vaenga, ia iloa e tangata le lana ngaluenga sa whai. Ai, a tu se siva ainga I le soifua whaolaina o le tangata, o le whaingo fie ia o le mea le whai mai tuspa ia. Ona, o le tupu o lo poto, I le atua, o lo talitonu ma lo whaatua tua, I le atua e ala ia Yesu Keriso. Vai le whaingofia mea le atua. O le whaingofia o mea le atua, o lo whaatua tua. E leo ni a tatou ngaluenga e whai, e leo le tele o au tupe au mai, e leo au mea e whaatino, ai o lo whaatua tua. O le iloa le leo le atua. Mana ia la upo le tatalo le a Yesu. Na o le Ioane suma fitu, o le tatalo a Yesu I lona tama. Ai wha mai upo a Yesu, ai wha alongo I upu nei, o le lo loto ia, o le whiau o lo tā ua mai e Yesu. O le ola e wha avavau fo I le nei, ia la atou I loa oe le atua, moni e toa tasi, a toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso lea. So, usuma tua whawhine, e a matalo tātou soifua whaolaina I le atua, a o fo I la le ola whapaiaina, o le atua fo. Ai sea, o lo tātou I loa o le atua moni e toa tasi, a toa malona alo o Yesu Keriso. O ina e tātou te ai, le tupu pea, o le poto o le tangata, e a le alii o Yesu Keriso. Ne e whaawhaingatai lo manatu malo mawhau, lo soifua faaolaina a. Ai o le soifua faaolaina o le tangata, wa na o le whaatuatua. Whamaile Ioane le 5, mumoli Ioane 5, whaipes furuma le tolu. Ina ia o tau I loa, wa iate o tau le ola e whaavavau. O le manea upuia Ioane lana tusi lea, o lo tā ua mai eifa mai o tusi nei mea iate o tau o e whaatuatua I le suwafa o le alo o le atua. Again, nai au mai ei fo I nā le upuna whaatuatua I le suwafa o le alo o le atua. Wha mai Ioane, ina ia o tau I loa ai wa iate o tau le ola e whaavavau. Whapewhea ona iei le poto,
E whapewhea o na whatu mawina le mea ua eiloa, ina ua eiloa Yesu Keriso. Ole matango fiele na ole whaingo fia ole upu, ma le loto ole upu, ua na ole whaatua ya Yesu Keriso le alo le atua soifua. Le lai whamai, Ioane e whaipuna e suma tolu, whamai, ua outu si atu nei mea ia te oto o e whaatua i le suafa o le alo o le atua. O ai tangata e whaatua i le suafa o le alo o le atua, o oe, a whai o oe o le tangata ua faaolaina, o oe o le tangata ua whaatua i le suafa o le alo o le atua. Whamaila ia, ina ia outou i loa ai, wa ia te outou le ola e whaavavau, ina ia outou whaatua fo'i i le suafa o le alo o le atua. Pei o le mānei o le tala noa mai fo'i o le tuspa ia ma upo Ioane, e pei e wha mautu e Ioane lana mau, i le soifua o le whaatua o le tangata, ya Yesu Keriso. Ai fo'i lai leisi tu, o le soifua o le tangata whanau fōwina, e iei le poto, ya le atua, e ya Yesu Keriso, o le soifua le o le tangata e fua mai, So atala noa loa tātou i le olanga o le soifua o le tangata e fua mai, e mawhau tātou i le tusile a Kalatia e lima, Kalatia na e lima, o lona whaipue luas funma le lua, e tala noa mai ai i fua o le anganga. Okay? A mawhaiona lisi mai e tātou fua o le anganga, wha mai o le fua o le anganga o le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, o le anga lelei, o le faa maoni, o le anga malu, ma le ngao ia. So a ewa aine i fua umana o le anganga, o leisi fo iwa ainga ngai le soifua o le tangata whanau fōwina. Ia tutupu o tō i le alofa tu noa, ma le poto i le atua e a Yesu Keriso. So, o le tala noa tātou i le ola whanau fōwina. O le wa ainga la i le ola whanau fōwina, ia tutupu o tō. So, fesili ala tangata ia te ia. E tali fo ia oe ia te oe. Ona la lewa tātou i loa, o le mea leo lo tala noa mai ai le tuspa ia. E leo se manatu o le whaia onga. Ai o le upua le atua, o le whaatonunga le upua le atua, le whai mai e le tātou tuswhaitau, a ia tutupu o tō i le alofa tu noa, ma le poto ia lo tātou alii, lo tātou whaola lea o Yesu Keriso. Tamati nā, uso tō whawhine, le tātou vasenga i le tai au le nei. Au e hanga i mai, i le nei tai au tātou mana tunatu foi i le laulau o le whaamanatunga, ma tātou vaavai i le maliu o Yesu Keriso, lea na whaolaina ai i tātou. So lea lawa talitonu ma whaatuatua oe. Pea whai nā ua e talitonu. A whai e te lei talitonu, wha mai foi le tuspa ia, o le aso le nei o le taimi le nei, e ma whai e o na whai au whai unga. Ia whai sau whai unga le lei. A whai loa la ua avea oe ma tangata whanau fōwina, o se tasi nei o ainga. O le ale ainga, ia tutupu au tau i le alofa tu noa ma le poto. Mana tua e lua ainga malolosi lava na i lo soifua. Ia tutupu oe mau i le alofa tu noa. Le lau tatou whaamatala nei, ia tatou tutupu ma ia tatou i loa, le atua e ala i lona finangalo. So e whaamaloa atua i fo i le nei tai au. Talitonu, e lui tau wā tātou, e ala i le awhionga pa ia le atua, a e lui tau fo ia oe, Nai o le tangata pito sili lava o na whaamalosi ia te oe. E fesosoani uma lava le au whaatuatua, e mawhaiona na fesosoani le tasi. Au le tangata pito sili lava o na lui tau ina oe. O oe lava. Mana tua e tutu taito atasi uma tātou i luma o le nofoa whaamasino o Yesu Keriso. I le aso e whaamasino i nai i tātou. Ai o le tangata la na te lui tau ina lo soifua savali, lo soifua o la whapaiaina, lo soifua tupu pea i le finangalo le atua. O oe. E whai au whai unga.
mo ia tātou te whaatasitasi mo tātou ainga, mo ia o te nofo I lalo le vainga o lo tamā, ma iai lo to o lua, ai o le lui tau te le lava I lo soifua ma lo savali. O au lava so e ala fo I la, I le whaamalosi mai o le anganga o le atua, ia te au iaso taitasi. So, whamanuia tele le atua le tātou ainga le ni tai au, a wale au ino le afionga pa ia le atua. Manatua, masina nei, whai u lava le tātou vasenga I lau mautau loto. So, a whai o le lua peteru, se mau ua e whaamanuia nei, oi le ni tai au, ia a mataloa na maitau, ia whai upu ia lo whai e tātou a onga I le aso sā, ma le aso sā, ma ia whaamanuia le atua le whaitawina o lana tuspa ia so ma lava So tātou talo, ia ona whaiwina I leo tātou wa o ngā sā. Ia a whaifo I eise whesili a se tasi le tātou mataupu le ni tai au, ia e mawhai ona whesili pe a mai le tātou talo whaiu. Tātou talo. Whaftaita ma, o le mana onga lava leo mātou loto ina ia mātou tutupu I le poto, ia ma le iloa le leo oe, ma ia mātou tutupu I le alofa tu noa. Whaaftai ona ua faaolaina e oe o mātou anganga, o le whaaftai sili lava ta ma ina ua e alofa ia te I mātou whaamangaloina o mātou angasala, ma toi maua le leinga ma laua fio. So o le talo la ta ma whaamole mole fisosoani mai, teimi mātou te vai ai, teimi mātou te le iloa ai o mātou wala, ai o le talo ta ma ina ia au ngā o mātou soifua mo lo fina ngalo. Whanau fōwina I mātou, ina ia mātou wola mo. Oi, whaftai mono mātou mawhtanga I le ni tai au, ono Yesu. Ameni.